Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lach Pablo aran Filipos. Han lish holomile katsol balchiruli kutanain. Salish kap lish biach li apostol Pablo. Ak kwangchik li sah alach Timoteo salish ut. Hulikutan li santil musik kishkut chiruli apostol Pablo sa matk artento tashik. Hain nakatausalihu Hechos capítulo 16 versículo 9. Li apostol Pablo chan kiril hun li quing li kyore la jinkilru banu usilal toaten chanre. Ut shbanak ak nach chikwanke baran kesh sik hun li hukum li tak amok rehe toch aran Macedonia chiruli palau Egeo chanji hukain toch Neapolis sali continente europeo. Abanan sa ishnaax naqte kanak rajaran chicholo bank. Li apostol Pablo utlach Silas ut li sah alach Timoteo jo akwi lach Lucas li ke stauri preparan Troas chan ke koheb Filipos chan relihu Hechos 16 11 u 12 nakatru chishik chisik palakwi sa la santilhu nakakakwi retal chan ru nakli apostol Pablo nashnaut aqalshk u bankilru li tishbanu salishk angel. Filipos chan hanjun li tenamit li naubil saqalru li kwangshkwankilal aran Macedonia. Ut ki oshloq ikru chan rikinishk ebalre hoshkulu li atinobal italiano. Juli kulubech li qashal chabil li qashal nim li mokok ebil tare kelaq ani chi tenamitul. Ut li tenamitain kishkul li oshloq li kebil reshpane eblach Romanos. Ut na balakwi li usila li negeshkul shban li tenamit Italia. Ut kelaq ani chan li taitiolaqakwi aran nashkulubakwi kabaik ho Roma. Ut lishtiki bankil hunak li igles sa hunak reheba tenamita in hali ki banung re nakna balepchik li nakhel li kwangeb salish khunsutam ke ishtawakwi li yal sa shkaba eblish beni le babanel ho ebchak li tenamita in Antipolis, Apolonia, Tesalónica ut Berea, Jonas Yegelihu Hechos 17, 1, 2 al versículo 10. Chanakwi, nakli atino bal latin, hanjak li ratino baleb, sa shtiklahik, sali siglo 1, eblach Filipos. Abanan li atino bal griego, hanakwichakun li ratino baleb, ebli tenamitain, li nekeroksi sa eblik akil, manak eblach jaconel. Joakwi ebli tenamit li kwankeb sali shun sutame. Ut reakwi ishpuk de sinkil li chabil esilal. Lach Lucas nashye chandruna khane rochben de apostol Pablo ke shutub ribeb chan chireli nima reti hok. Barkwi akwi lidia ut lishun kablal ke shtaw akwi li yal. Hechos 16, 13-15. Li ishkain hanju nak yakonel chan nash kakili kakipon retikr manak li purpura na yeman kre. Ut nak oshlaman kakwi chirish li ishkain nak kishten akwi li apostol Pablo rikin lishk angel. Konakti li apostol Pablo rochben lach Silas nak ke kanak salitz alamaran nak ke papan kakwi lishkun kaplal lach akalenel re litz alam. Narak nasye nak makali hilang chokoreheb chak ebli queen kain. Ut makonekesh sekta hun sokulak li hunal chishbanugil karuchik chinalebil. Shbanak hunelik negishash qeheb shpukte sinkil li resilal li kolbaib. Li sandil musik echan li qatzolbal. Nashnaw naqaran Filipos. Ta elq na balakwi li chabil esilain chirish li kyal li resilal li kolbaib. Re chish hunileb manak na balebchik li tenamit. Ustanaw bilakwi naqtaqim bileb eblak papanel shbaneb li shik neke ilukre. Aban nakanawakwi nak usta kwank li rauptesik, li rashik ut li railal. Mak ana ramokre nak li esilain ta kulak sa shik na balepchik. Shkak ejik retal sa litsalam ke shtaw lishkol balep lishkun kablal eblak akalenel re litsalam. Huakwi lish lidia. Hukanak chokekwi lao mak atashak ta ramokchiku. Mak atashak li tat ilokke. Chi elk uchishkutzbali chabil esil shpanakanak kwan sakal hun li honal renak to elk renak to shik renak takakye li chabil esila in liqagwa Jesus mokonchak ut akhel runak ebli tok makhine ke rabi li tok makhine ke pabank teshtawak kwilish kol bale sashkabali qagwa Jesus mahudika kwechan runak li apostol Pablo ki pabank qabiaq li nashqe
Hechos, capítulo 9, versículo 16. Le qagwa yoji adinak chirish le apóstol Pablo arin. Utla inchan. Tinkut chiru. Ho chinal ho nimali tento tishkuy sa inkaba. Utrelik chicha le apóstol Pablo kishkush num sinkil ho kial li rashik sashkaba li chabil esilal. Mare chishkhoni la inna koshten a utnashkeshika kuble qapabal chiruli gutana in renaqinka toch inang chishkotsbali chabil esilal rikineble juntesal usataqataw li rashik qatalaqa shbanak liqaqa kamunkil hunaqika kwirik in li re li apóstol Pablo li Dios Joseph de Sinqaqwe nagatkoy beni sa hunjik la kangel